मनोया जीवने ज्ञान ध्यान व करुणा मरेका मगा थो सोता जिम्मालेगु नीति मनु त उखे ठुके भौतारे जुया चोनी लिपाङ्गु अवस्था मनु त थिथि कथया भौतिक सुविधा तकेना चोंगु इले मनु तैगु मानसिक स्वास्थ्य बाम्लको लिचो लाना चोंगुरु थुकी या त वाचाका थनी च्यादन्य मनु ते त ध्यान माध्यम ज्ञान व करुणा इनेगु तातुना प्रज्ञा ध्यान केन्द्र पोलिस्थ जुल थोहे छोले वंगु आइतबा प्रज्ञा ध्यान केन्द्र ठगु चाकोगु पोलिस्थ दि हंगुदु चाकोगु पोलिस्थ दि यलस्ता दक्षिण कोरिया या जिंगा बौद्ध सम्प्रदाय संघ नायक डाक्टर ख्योङजोङ मु पाकथ व नेपाल सरकार या अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत विशिष्ट पाकथ छाया दिएको वेकपी निमेसित नेवा सांस्कृतिक बाजन थाना प्रज्ञा ध्यान केन्द्र या उपासक उपासिका तेसन लस्कुस यागु ख भाइ दिदी जाजोले संघनायक डाक्टर ख्योङ बुद्ध धर्म सैद्धान्तिक जखम खुसे ओस्पलिया दर्शन या त व्यवहारिक रूपमा छेलिमाटका धर्म देशना व्याप्तिको ख खाजिन गोशी बानाको छाडछाड गर्दा धेरै कुराहरू लिएर पनि हामी वस्तुहरू लिएर पनि हामी खुसी बन्न सक्छौँ धोरणमाई गरोदो छाडछाड गर्दा पैसा धेरै कमाएर पनि हामी खुसी साथ बाँच्न सक्छौँ 그러나 그보다 더 중요한 것은 내가 가진 것, 내가 번 돈을 잘 쓰는 것이 더 행복합니다. त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले लिएको पैसा अथवा वस्तुहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेर अझ हामी खुसी साथ बाँच्न सक्छौँ। 가진 재산을 누가 씁니까? हामीसँग भएका सम्पत्तिहरू कसले प्रयोग गर्न सक्छन्? 돈을 재산이 나를 씁니까? 내가 또 재산을 씁니까? पैसा सम्पत्तिले मलाई प्रयोग गर्छन् कि मैले सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्यो? 아무리 많이 재산이 있어도 내가 재산을 쓸 수 있는 능력이나 마음 상태가 되어 있지 않으면 나를 불행하게 만듭니다. जतिसुकै सम्पत्ति भए तापनि त्यो सम्पत्तिलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिएन भने हामी खुसी रहन सक्दैनौँ। 그러므로 잘 사는 것은 우리의 마음이 편해야 됩니다. त्यसकारण राम्रोसँग बाँच्नको निमित्त हाम्रो मनमा शान्तिको आवश्यकता छ। 부처님의 경결에 이런 말씀이 있습니다. भगवान बुद्धको ग्रन्थमा यस प्रकारको कुरा उल्लेख छ। 내 마음이 맑고 깨끗하면 हाम्रो मन स्वच्छ र सफा शुद्ध भएमा My mind is pure and clean. हाम्रो मन शुद्ध र पवित्र भएमा 온 우주가 아름답습니다. संसारै सुन्दर The whole world is beautiful. बुन्दिया लस्ता डाक्टर ख्योङ प्रज्ञा ध्यान केन्द्र या धर्मानुशासक डाक्टर नवीन बज्राचार्य या त वेकुल याना वया चोङगुचा या त चोछासे कोरियाली भाषा चिबङ नाम छाप्युगुदु 지공 정산진입니다. 지 means प्रज्ञा, wisdom. 동 means peak of mountain. I want to be peak of wisdom. Then he will make you and citizen of Kathmandu and all of Nepalis. लुकिया अर्थ प्रज्ञा व हिमाल ख जाजोले डाक्टर ख्योङ भगवान बुद्ध या बारे अझ न आफूला भ्रम त दुगुली उगु भ्रम चिकेत बुद्ध धर्म या विस्तार व भ्रम चिकेत नेपामी त थपिहे हेज्या मागुली बप्यातिल 구체적인 오해를 요령 부처님이 탄생지가
인도구나 이렇게 하는 경우가 상당히 있는데 총리님 아까 말씀하신 거에는 이제 네팔이 부처님이 단생지라고 하시지 않습니까? 총리님은 그걸 잘 알고 계시지만은 아직도 많은 사람들이 오해를 하고 있는 거에 대해서 그 오해를 어떻게 풀 수 있을까? 이게 이전에 네팔이 부처님 탄생기는 분명한데 사실이고 진리고 भगवान बुद्ध जन्मभूमि नेपाल हर एक चीज चाहिँ पक्का पक्के हो 이게 छुन शंका भयो. 그러나 부처님이 활동 영역이 주로 인도였기 때문에 역사적으로 인도가 부처님의 탄생기라는 생각이 형성되어 왔습니다. भगवान बुद्ध नेपालले जन्मेको चाहिँ पक्का पक्के हो त्यो चाहिँ 100% बुद्धमै सही हो ठीक है छुए किसिमको संक्रमण तर ऐसा भगवान बुद्ध जन्मे द्वीप खाली भगवान बुद्ध गुल्न चाहिँ गतिविधि तो इन्डिया जू कारण यहाँ भगवान बुद्ध जन्मभूमि चाहिँ इन्डिया खलाहरू छेउ चाहिँ संख्या अब संख्या छैन चाहिँ अयो चाहिँ विचारधारा मंगु जिमाहरू चाहिँ विचार 그런 점이 굉장히 많이 있습니다. 그 중에 몇 가지만 들면 부처님은 내 안에도 극성이 부처님 성질이 있다고 했어요. 그 이야기는 나도 부처님이 될 수 있다는 얘기예요. 그러면은 내가 부처님 앞에 가서 기도하고 공양하는 것은 부처님이 나를 도와주고 또 이끌어주는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 부처님을 쳐다보고 나도 당신처럼 살겠다. 나도 부처님이 된다. 그런 생각을 심어야 됩니다. 이걸 요즘 말로 하는 자주정신. भगवान बुद्ध चाहिँ सकल प्राणी पनि बुद्ध जीव बुद्ध तो दुर्गा थे करम जाओ इजे धम्म मनोन बुद्ध जीव दुर्गा चाहिँ करम जाओ एजे थोप थोप ख चाहिँ मुशुबी बुद्ध एजे वो सक्षम मने बुद्ध जीव क्षमता दुर्यो चीज चाहिँ खुशीता चाहिँ वो ज्ञान बीक भाषा वो किसिमको चाहिँ छौ लपु केने भाषा चाहिँ सम्भवतः जो बौद्ध धर्म व्यवहारिक रूपमा लागू या त अझ अपिल होला त्यो चाहिँ चाहिन्छ. 그래서 지각교에서는 우선에 불상을 만들고 그 다음에 여러 가지 의식을 하는 것도 중요합니다. 그러나 그보다는 의식하는 것도 부처님을 닮아가려는 부처님처럼 살려는 그런 생활을 하는 정신을 길러야 되기 때문에 사람들이 부처님 보면 의뢰해서 일단 여기처럼 사람을 완전히 생긴 불상을 보기 시작했습니다. जिंगा बौद्ध संप्रदाय चाहिँ भगवान बुद्ध मूर्ति हेरेर चाहिँ तया चाहिँ पूजा चाहिँ या मयासे सक्षम मने चाहिँ बुद्धत्व दुर्यो चीज चाहिँ क्षमता तो बुद्ध जो क्षमता दुर्यो विषयले चाहिँ उनले चाहिँ थट हमेशा अनुभव प्र्याक्टिसन अभ्यासना चाहिँ जो मने चाहिँ बुद्ध हेरेर चाहिँ टिका कोशिश चाहिँ आटो लगे ज्याउसनो दुवो जीवो संप्रदायले न भगवान बुद्ध मूर्ति मतसे जे फुकय भगवान बुद्ध खरे चाहिँ ज्ञान बिउ पुट यानोसनो लगभग 70 वर्ष अथे अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत बुद्धया शिक्षा व दर्शन या चर्चा याना दिसे वेकल बुद्ध धर्म या विकास नीति ठगु व नेपाल सरकार या पाखे फु चागु कथ ग्वाली यागु प्रतिबद्धता पंकाटिल हाम्रो धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ त्यही भन्नु तर हाम्रो आवश्यकता हो तर धन सम्पत्तिको लागि नै हामी सम्पूर्ण कुरा छोडेर लाग्यो भने हामी अत्यन्त दुखी हुन्छौँ त्यसको धनको प्रयास त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरो उहाँले बताउनु भएको छ दोस्रो कुरो उहाँले भन्नुभयो ओम पद्मे ओम भन्ने जुन चाहिँ मन्त्र छ
हामी सुन्ने गर्थ्यौँ, तर मलाई पनि त्यसको अर्थ थाहा थिएन। त्यो बुझ्ने कोसिस पनि के हो भनेर सोध्ने कोसिस पनि मैले गरेका थिएँ। ओमको त विशाल ब्रह्माण्ड नै यसको ध्वनि छ, त्यो सर्वव्यापी छ। र त्यसपछि ज्ञान र उहाँले करुणा र बुद्ध भगवानको जुन स्वरूपलाई सम्झेर यो कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने पनि हामी धन्य हुन्छौँ। जाजोले प्रज्ञा ध्यान केन्द्र या धर्मानुशासक डाक्टर नवीन बजाचार्य ध्यान केन्द्र या पुलिस थैयासेनी थौतक या थत्याको थया बारे जानकारी बिउसे वेकुला थगु भावी लक्ष्य या बारे न कनादिल। हामी 3-4 जनाको मिलेर चाहिँ हामीले ध्यान सुरु गर्यौँ। त्यसरी हुँदै हुँदै मेरो परिवार, मेरो आमा, मेरो परिवार सबै मिलेर हामी ध्यान गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि बिस्तारै छरछिमेकहरू पनि आउन थाले। हामीले ठाउँ नपुग्ने जस्तो भयो। त्यसपछि हामीले टेकुमा एउटा घर सिँगै घर लिएर ध्यान सुरु गऱ्यौँ। त्यसो हुँदा हुँदै पहिला सुरुमा त मान्छे नै आउँदैन थियो कि, हामी परिवार मात्रै 4-5 जना 5-6 जना मात्रै मान्छे हुन्थ्यो। मलाई के लाग्यो भन्दा नेपालीहरू अब ध्यानै गर्न आउँदैन कि, खुट्टा दुखेर गाह्रो हुन्छ कि भन्ने सोचेर मैले 1 हप्तासम्म घरबाटै ननिस्केर गएर ध्यान गरेँ। घरबाटै निस्केर म 1 हप्तासम्म लगातार ध्यान गरेँ। ध्यान गरेपछि बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ आउन थाले र अहिले चाहिँ हाम्रो प्रज्ञा ध्यान केन्द्रको परिवार यति धेरै भइसकेको छ कि अहिले एकचोटि मात्रै फिट गर्ने हो भने पनि हाम्रो 180 जना पुग्छ नि। त्यसरी पुगिसकेको अवस्था छ। अझ हाम्रो प्रज्ञा युट्युब जुन हामीले नयाँ त्यसपछि 2 वर्षपछि हामीले प्रज्ञा युट्युब स्थापना गरेको छ, त्यहाँ पनि फेरि अहिले हाम्रो प्रज्ञा युट्युबमा 70-80 जनाको युवा युवतीहरू बालबालिकाहरू अहिले हामी एक्टिभली ध्यान गरिरहेका छौँ। र ध्यानको चाहिँ उपलब्धि छ रहेछ, परिणाम छ रहेछ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरू यहाँ उपस्थित भइरहँदाखेरि त्यो कुरा मलाई चाहिँ एकदमै मनन भइरहेको छ। 8औं वर्षको छ पुगिरहँदाखेरि 8 वर्षको अन्तरालमा हामी मजिपातको सानो कोठाबाट टेकुको अलिकति ठुलो ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँबाट अहिले हामी यहाँ डुब्बा खेलमा प्रवेश गऱ्यौँ।